kokborok ni tech entertainment YouTube channel o tini hai Casify Super Sale ni gobangma mobile offer live tuhika nongni bagui ani hingka ani Casify Super Sale o pass painai tokha tei salnai suk tongsio hingke norok order na hingkai tini khanan bising ri darak baidi hingke ang wngko pass painani lenai tangi hingkai pass painani rang nango hingkaboni bagui tini ang mobile kabangma norokno phunuknai do hingkarang bisingo norok jodi chajak norok order khlai mano tini bisingo pono khlai mano ba khadani bisingo pono khlai mano norokni muchungtui hingkai aboni bagui tini ang nongno mobile phunukna bagui ma phaikha khoroksa takuk phaikha hingke naidi tini puila swkangno swngnai lainai jeta oro live choli tongma nongno phunukano iko o jaga naidi battery unknown ni jeta price battery paltukjak rokni price 15 plus 33,700 obo hai iko omo hingkai bini color naidi norok fresh condition iko 15 nok nugui mankha phiaba battery unknown mane battery unknown ni deal choli tongo gamok hai camera unknown ama haita camera simi paltukjak obo 33,700 taka nahana hingkai naharui mano hingkai 14 plus bo tongo hihi puruk model o phunuknai ang tini nongno 14 plus white color ni hingkai genuine product nahana hingkai teksa dam arwnai norok super condition ni nahana nango ba A grade nahana nango mokhai 12 A grade ni naidi A grade ni grade ni hingkai pura kaham condition mannai white color ni naidi norok oro joto kwtal norok nugui manani hingkai 14 pro tongo 33,800 taka grade A ni angkai grade kuso kaham wngno phunugo tangi hingkha mobile to salchani bagui twiyablana hingkhe aboni bagui ang nongno grade kaham no phunugo grade A o hingkai repair khaikha camera bo tei display bo phiaba mo display mane original display camera bo original camera tomungno duplicate hingka o jaga unknown hinphaiyo do abo kaisa norok muitu narwkdi oboni dam 43,800 taka nini COD nangnai 800 taka abo haita discount soho 700 taka kheno ang delivery khairwnai 40-41 hajar no hingkha hingkhe yango 30 to 39 rok hingkha 600 taka hingkhe yango angko tamnani 21,000-25,000 arbo 600 taka no yango 1,000 ni simi 20,000 hingkha 500 taka COD abo norok muitu narwkdi confirmation charge no 14 tongo tei kaisa 22,210 taka ni condition naidi norok camera simi paltukjak obo hingkai second hand mane no omo hai hingkai jodi paltukjak nahana hingkhe norok wngko nahadi super condition nahari hinui sago 12 grade C plus ni 16,570 taka oboni condition nokno phunukgwi mano bobo hai o jaga kono change kwrwi sudo battery health simi komikha battery service mane nwng 70% no battery health manano tei baad baki hingke nwng repair ma khainai Google Pixel 7 C minus ni screen simi copy obo nahari mano iPhone 13 grade B ni 24,540 taka norok nugui mankha naidi oro tinta condition mobile tongo tinta device bobo device bobo hai iko kono change kwrwi norok o jaga QC report naidi charger maya box maya tei major scratch kisa misa scratch tongwi mano o mobile ni mokhai single mobile o photo kwrwi hingkhe abo hai phiaba o jetek hai device o hingkhe battery change khaijak hingkhe nwng nahana hingkhe mo device number 1 nahadi iko o jaga grade B ni 24,540 taka obo bujikhai da hingkhe aboni bisingo warranty gwnang nahana hingkha 27,80 taka nangnai fair condition ni 6 month warranty o jaga phone pro box tei o jaga charger bo mannai ama haita 13 pro grade B minus ni
Grade B minus ni bo na hari mano screen copying nai only মানে screen copy মানে display change abahay ओमफ्राय battery bo service o thangjak ओमफ्राय OnePlus 11 5G दङ 19,130 টাকা ओमफ्राय bakhasungo mane 5,000 ni mobile mana mano bobahay condition nang nabo phunugano bakhasungo tano 5,000 ni phunuk di rokni ko Redmi Note 9 9 Redmi Note 9 4GB 64GB sana sering yang tongsiu hinggai o jaga device nai bini condition bobahay hingkai mo crack panel manai phiaba Gabon bagay rok nahana hingke condition naidi ulo delivery paile hamia condition maka hingkai apuro mungsa khaina kwrui aboni bagay rok na ang recommend khayo grade A ni simi grade B jora kaham no nai rimano hingkai ayango E rok hingkai bini return kwrui abo kaisa jekun defect mantha hingka abo kai tei return khaimaya ani grade E rok no tan hadi ang swkang bare nangno sawo obo naidi Oppo 15 rok tongo A15 rok iPhone 8 Plus bo tongo kwrwia tei kaisa norok iPhone 8 Plus jodi ba 7 rok no hana hingkai ang nangno saikana rwano do baksa abo na hari thekajagui tongo do bobo hai thekajak hingka kai jeta borok discontinue khairika do discontinue khaimani hoite tamka himale mane ungko khata ah jagao Google Pay rok khaimaya Phone Pay rok khaimaya ungota hingkai norok game rok thungnani ahaina phone rok tuina mane khaina hingkai to chugo iko abo condition naidi iko nungna hana kana harmano fresh condition abo iPhone 8 Plus dam bo swknugui mankha o jaga 5,610 টাকা COD charge soho thangkalai nini 6,010 টাকা COD usuk jarti hingkai ang 400 টাকা naharo mane 100 টাকা discount khairibo ta yango kalam kom dam ni mobile hingkai bujikada obo nungna hari mano 8 Plus 64GB obo na hana hingka ang kwrwngdi ang order place khairenai tei kaisa Casify Super Sale nung je mobile no hamjago ba nairio a mobile lo tongya do 20 minute 10 minute khaino abo mane out of stock ngai thang bone bui paisi uta egaboni bagui jefru nung sajago afru nung logi no order place ma khlaio takhuk nung jodi order khlaina hingkai nung khlaidi abo device pura kaham fresh condition 5,610 টাকা COD charge soho nangnai 6,000 টাকা hingke nung jodi order khlaina hingkai ni WhatsApp o phaidi hingkai nini address nangnai mobile number nangnai nini name nangnai hingkai address pura nini jeta Flipkart Amazon ni jeta phaio arono nini device bo phainai 128GB kwrui jodoi naido jaga o khai bwswk tong mo minus rok tong mo minus rok ni khang ri glak tangi hingka obo hamya phainai mahai joton 64GB garon bisingo nung jodi 128GB nai hingka ang abo boni bagui naina bagui chaitongnano iPhone 8 Plus naidi oro 256 bo tongo do C Plus na hadi hingka 7,220 টাকা delivery charge soho thangkalai nini 7,600 টাকা ikomo mona hadi bini condition naidi o jagao glass panel damage mane uklok ni mane panel damage mane kwkak phaimano ama haita hingka obo hingkai battery service battery health komijak mannai hingka obo hingkai mokhe tono oloke hingke nungna hana hingkai o device tuno na hadi mono monna hadi takhuk je naitongnai nipun debborma hinui Apple iPhone 8 Plus bo samani hingkai nungabo na hari mano 64GB hingkai 256GB hingkai teksa damungui thanai naidi 8,250 টাকা thangkalaio 8,250 টাকা hingka 128GB na hana hingka bwswk thangkalai naidi abo khe D minus wngui thanai mane aswk grade hamya wngui thanai phiya oro box mano do hingke bobo hai hamya hingkai o jagao mane nini screen bo hamglak change manai tei abo kaham khe khorok wngnai ojon wngnai phatijak mane
fulijak manai nang abo gaboni bagui ang nungno recommend khaio nungna hana gamo 256 jam na hadi C plus na hadi 8250 plus a jagao CU recharge so thangklane 8650 taka amahai hingkai te khoroksa sabsungka Oppo F15 Oppo F15 4250 টাকা 4250 টাকা C Redmi phiaba oro inch mannai iko take crack or broken panel swijak sitong amahaita ngabo badete komuni bo tongo F15 F19 F15 hingabo kaisa device tongo jaga tele kwrui ओमफ्राय जदि बाल्क सेक्सन थांनाय गांगाय F15 Oppo F15 नायदि F15 दङ ता काisa ग्रेड D minus ni 3160 टाका फियाबा o jaga naidi iko mohai condition mannai kisa misa scratch mannai display o aba haita gabon bagui nungna hana hingka thachingui je nono phunukmani abono nungna harui mano hingkai obo tongo F17 bo tongo hihi omo hai condition obo rok haino hamano taiko gabon bagui bulk mobile bulk section na hadi hingka te kaisa jara laptop hamjaknai tini offerai tongo do ikomo himo norokna hana hingka hingkai mo laptop 12246 টাকা COD সহ থাংখালাইনি mo 12746 টাকা do ikobo out of stock singui tong hanga rena hanga noro rimano hinke obo Lenovo IBM Ideal IdeaPad 3 series hingke 15 IIL05 Intel Core i3 10 generation 15.6 inch 4GB RAM tei 1TB SSD grade B ni যদি nok laptop hamjake obono norok na hari mano phiaba mo mane pai to hata nung na hana hingke tabuno nung order khlai mano ama haita jara laptop hamjaknai rok joto condition kaham nongno QC report phunugri bana kono change kwrui iko QC report naidi charger manglak iko major scratch hingka minor scratch ama haita hingke mono norok nahari mano o laptop hamjaka hingka hingkai tebo laptop kaham kaham tongo ang nong laptop o phunugui bana grade B ni mangdo grade B ni hingka hingke chao grade B ni tongo grade B plus bo tongo hingkai grade B ni phunugri bana nongno laptop hihi Dell mokha jara gaming thungnarokni bagui Dell G5 gaming series G5 5500 model number Intel Core i5 10 generation 15.6 inch 8GB 512GB SSD obono na hardi jara game thungnai battery hingkai not working ni sijak tongo battery nungma paltoknai obono haka hingka kai sudu battery simi ma paltoknai teka tongo SP ni 33213 টাকা teka tongo Lenovo ni no 24992 teka tongo Lenovo ni 17356 টাকা ama haita go obo hingka thaching nongno phunukmani 10000 bo tongo hi SP ni mokha 4GB 1TB hingkai 14 inch obo 10973 টাকা grade B ni obo kaham no working fine no nugui makhana bini QC report phunugui bana hihi joto kaham ama haita kisa misa scratch tonai hinchao phiaba ba scratch phaya grade B ni ekdom kaham condition phayo aboni bagui no grade B ni phunuk tongo hingke jodi grade 0 ni naikha hingkai ekdom condition hamya phainai jemon romdi o jaga 60000 rok suru tongo do hihi 8GB RAM 240GB SSD hingkai phiaba no omo working fan phano bini photo bo naimano do bo hingka ga thajinka photo naimya iko naido condition omo haingnai kaham nomo bo haifano mane ekdom mokhang model kwcham tai hi ekdom kwcham iko ekdom thungui ses tos parijak ama haita hingke 14000 bo tongo hi
Hingkai oboni ke photo nungnai great sibo hingka photo nugodo great bio hingka photo nugya leno buniko. Jara laptop second hand rok rutuk tongnai rokni bagui hingke kaham ta phiamokhai o jaga keyboard iko kaisa kakjak ang no saya diba mane C grade rogo hingkha kisa misa kwkak kisa misa thepajak hairok mano ta iko Asus ni tongo ta kaisa 9642 taka omo hai o photo phunukriban nog na mokha Asus ni ta oboni hari mano obole kunu kwkak kwrwi ekdom fresh kunu kwkak kwrwi nog nadi jen photo nukha bwtwi nog mannai display rok pura kaham no Asus ni hingke jara kom dam ni bising laptop rutuk tonga hingkha 9643 taka swd charge o thangkalai 9800 taka norok ang bai kwrwng di nahana hingkai iko bo hingkai 11000 bo tongo hingke jara Apple ni model hamjaknai borok ni bagui bo tongo iko 35706 taka Apple MacBook Pro 2019 ni iko omo bo tongo hingke bini condition bo hai nongno phunukgwimano naidi ko mobo kaham nahi keyboard rok naidi display naidi hingkai obo chwng jodi kwtal paini thaka hingke to onek dam wngnai hai diba abono Casify Super Sale mane second hand mobile baka chwngno kwtal da mane kwtal hai bo nwng mano do baksa baksa mokhai Apple iPhone SE hama haita IQ Neo 9 Pro ang phunuknai tongkha hingke nungnai do kwrwi khai to naine gana IQ Neo 9 Pro 7 Pro tongo C plus 9 gole kwrwi mokhai sikota condition kaham no 9 Pro le kwrwi 9 Pro kwrwi IQ 9 Pro IQ 9 Pro kwrwi o tongo IQ Neo 9 Pro tongo 17010 taka 296 GB 12 GB RAM bini condition phunukgwimano glass panel damage mannai obo tana hadi nana hingke warranty jatna hadi ko 20710 taka thangkalainai nana hingke fair condition na hadi box soho mannai phone pro box mannai obo na hadi nung jodi IQ 9 Pro hamjaka hingka kai bijikada hingkai IQ Neo 6 rok tongo 7 bo tongo 7 Pro tongo grade ni box mannai obo joto condition kaham iko joto kaham keys report naina bai ko pura srai srai keys report bijikada ani bai grade rok na hamakhai ekdom chao nongni bagui ang oboni bagui joto borok no sago hingke khali kheno dam kalaimang bakhlailai je puro hamya faisok bai puro khai tamongnai gaboni bagui no norok ang sao Casify Super Sale mobile na hana hingke grade A grade B eba superb condition fair condition eba good condition na hadi Realme 14 Pro Realme 14 Pro Plus 12 Pro tongo do 12 Pro 14 Pro Plus iko grade D minus ni 128 hingke grade D minus ni super condition ni phunukgano grade B minus ni 20380 taka Realme 14 Pro Plus bijikada box soho mannai obo na hari nahana hingka kai 128 na hana hingke kalainai 128 jathing hingke bwswng no mobile 6 month warranty no 10622 taka Realme 14 Pro Plus tei khoroksa takhuk saka Vivo V40 Vivo V40 ko 13896 13896 grade C plus
naidi o jaga sudu only o jaga display simi change mannai bujikada hingkai teha tongo mokaito 16,273 taka Infinix teha tongo tamo saka tekrok takuk Infinix GT 20 Pro 20 Pro le kwrwi hot dok tongo Infinix nung nugui mankha o jaga GT 20 Pro tongo iko 14,827 টাকা 12 GB RAM 296 GB storage C plus bini condition naidi condition kaham no obo nungna harimano 14,827 টাকা bujikada nahana hingkang mi kwrwngdi tekroka saka iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro Max Redmi 45,540 টাকা 256 GB 45,540 grade B plus grade ni hingkai 42,414 টাকা hingkai B grade ni hingkai 41,020 টাকা B minus grade ni hingkai 32,970 টাকা condition screen unknown abar yango B grade ni jodi naikha hingkhe joto all condition all okay mannai all part new mannai battery health 80% থেকে 84% mannai Vivo V40 sajong naipaikhable Vivo V40 iko Vivo V40 13,896 টাকা 13,896 টাকা COD soha thangklani nimo 14,296 টাকা rok thangklaiano bujikada obo nahana hingkhe ang bai kwrwngdi bujikada hingkai nahana hingkhe tini bising nahana nangnai khanarogo nahana hingkhe khali tonikhai tei marwgya tangwi buina harwi sio out of stock ni paio bujikada tega swngkha Poco X7 Pro Cashify ni mobile painani swrwngdi paina muchungkha hingkha logi order rwnano logi order ya hingkai maya X7 Pro X7 Pro kwrwi Poco sacingo 13 Pro swngnai details sangni so details joto kaham nangono sacingon saka iPhone 13 Pro Max grade ni sacing grade tongmani grade paisi thakana grade kwrwikha bui paisigo atai B plus grade tongkho B plus grade to nono condition sairibana oro kisa scratch tongui mano charger kwrwi tei box kwrwi aswkno tei jotono all okay bujikada 41,590 টাকা mokhai 512 GB bujika omo hingkhe grade B plus tamo hingkhe Apple 13 ko Pro Max naibla hachimna sorry 13 Pro Max iko 45,540 টাকা grade eo joto all okay mannai kunu change kwrwi bujikada kunu change kwrwi B bono hamono B plus obo tamo kunu change tongla kunu change kwrwi kisa scratch tongnai abo haita 14 plus grade C Vivo V40 C abo joto details kaham iPhone 14 plus grade C 14 plus grade C plus grade C
Grade C hingga hingga 14 plus 29,440 256 GB hinggai 128 GB hinggai 27,547 COD charge थांख्लायनो 28,200 टाका रक हमाहाय hinggai bini condition phunugribaनो device 3 bono sudo bwsakangni camera simi kisa destroyed mane hamya mannai oro hingga hinggai abdino joto jagano same hingga phiaba jodi C plus naga hingga hingga kai o jaga condition glass plain panel damage mannai Samsung S24 Ultra Samsung S24 Samsung Galaxy S24 Ultra iko grade B ni tongo kaisa only kaison tongo Samsung S24 Ultra 256 GB 30,440 মানে COD charge সহ 31,000 থাঙ্কালায়না না না হংকাই লগি লগি তাবুনো আনো WhatsApp খাইদি হংকাইনো না নিনে দ্রস তামনানি order place খাইরেনাই যত কাহাম যত অলকে মো Samsung S24 hingko 5G बुजिखदा नाना हंगांkai tabung nangbai kerengdi WhatsApp 7628035892 nana hangka mo kaison tong device tei Samsung Galaxy S22 Ultra rok tongo 14,170 টাকা mokai tana hadi mo hamya grade D rongni S23 na hari ko Ultra grade B ni o mokai na hari mano sudo display simi change khaijaka display simi change khaijaka bo ang je nangno device phunuk tongo obo khanaro naikha hingkai tikirui tangai out of stock ni thango gamon bu je phunrok live nayo মানে ang phone rok community tab rok oribo aphur norok logi logi ang bikrungdi nahana hingkai ngya hingkai margya out of stock ni thangota gmusuk dam klaibai norok phone kundi no kotal maya awona hino second hand market of hanse norok mangla amsuk khlai buikabang na harai tongo hamahai kaisa ka borong thani trusted the tonga nango trust kri hingkai na harai maya kabang borong nahana hinai tax rok khayo yagulo hingkai give up pri kharai thango gan bagina give up ta khaidi nana hingkai nahardi keha tongo grade B plus ni iko Samsung Galaxy S23 Ultra 5G condition bini butui bujikhada hingkai noro jodi nahana hingkai takhuk ang bai kwrungdi ang nini bagi order place khlai renai pura product genuine new kaham no mannai kono kirina krui amahai boi ko order boi naharin tongo amahai usakang 11 order wngkha aboni yagulo hingkai ko iPhone 6s plus order wngkha iko teka tongo OnePlus 70 amahai rok nung jefru rang rok ngai nahana hingkai apuru mo device mo hai device nengte maya do tangi hingkai apuru hingkai te kuin device rok pon phaimano ta abahaita condition hamya pon phaimano gabon bagai orongkha je device nung hamjakato a device jodi phat khalai order khlai hangke abotei margya iPhone 12 tongo te kaisa grade B minus condition naidi sudo display simi change o jaga o mobile display change na hangkai grade A na hadi grade B plus na hadi grade B na hadi amang ke change krai amahai ang kabang borono saitong norok phone na hanagai baksa kai sao dara 10,000 bai mano maya ye bini
Tasukamo condition hamglak jemon namdiko iPhone 12 bini condition bo tuido tangno phunukgan grade D minus buti obos tai ekdom hamya borok photo bo kaham ke phunukya fatijak hingkai aboni bagui no asuk hamya rokno nahai tokhaino chawta grade kaham no nahari grade kaham grade A grade B aborokno nahardi tako khoroksa koikha 4 to 4,500 ni bisingo mobile phunukdi hinui 4,000 bisingo Redmi Note 8 Pro 6 iko 4,130 টাকা बेको डिस्प्ले चेन्ज मान्नाय हिंगे डिस्प्ले चेन्ज करिखे 4,750 টাকা कन्डिसन नायदि पुरा काहाम कन्डिसन aboni bagui nangno sanamo chungo nahadi kokkrui iko 3,000 bo tongo grade iko Redmi 9i 4GB 64GB grade C ni condition phunukri mano bini mano nung je sanmani pheba nung 5G mangla 4G mannai mo Redmi 9i ni mo naha mano mo yakhai Redmi Note 4 engka 8 Pro bo nung nahari mano engka যদি Redmi hamjai hangkai tekoni device bo tongo OnePlus rok tongo hi engkai grade E rok tana hadi lock rok phai mano amahai iko OnePlus 3 rok tongo 64GB engkai tebo tongo o jaga 3240 টাকা OnePlus 6 rok only display change obo tela korikha Samsung ni bisingo naini taka hingkakai Samsung Galaxy under 4,000 koroi manayana Samsung Galaxy Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro 11 kai tongo do 5,650 grade B ni 64GB condition jottono kaham 11 Pro 11 Pro le kri do no nai thangdi 11 rok tongo 8 Pro rok tongo 10x rok tongo 8 rok tongo 11 tongo 11 Pro tongo Redmi Note 11 Pro tongo 4,260 টাকা engkai grade C plus nahadi di tan hari 5,530 টাকা kalainai nahana hingkang me contact khai di tongo nung je sanmani condition display change hingke jodi warranty gonang nahana hingke 7,996 টাকা phainai omhai kono change koroi fair condition box o mannai charger bo mannai bujikada nahana hingkang me kwrwngdi engkai tekhaise tamsaka Vivo V30 Vivo V30 iPhone 16 koroi iPhone 16 ekdom koroi Vivo V30 ko 11,620 grade C plus ni box mannai tei display change mannai display change krini hana hingkai 13,430 টাকা logi COD charge tongnai ikko bujikada Vivo V30 nung nahana hingke naharui mano 16 koroi 16 plus kai tongnai iPhone 16 rokno search khlai phunukgano iPhone 16 phaiya iPhone 16 plus rok kai tongo Pro tongo Pro Max tongo mahai koroi engkai yara iPhone 7 hamjaknai rokni bagui phunukgano iPhone 7 ikko 4,400 টাকা obo nahari mano COD soh thangkhlaina 4,800 nahana to hingkai nahadi pura fresh condition sudo
battery health mi 70 rok manana iko mona hadi nana hangkang mi kwrwng di mo iPhone 7 jetai 4800 thangkalaina COD soho 128 GB RAM keha tongo C plus ni iko moha kufur color moha kuno change kwrwi ski siri phutnai di kuno change kwrwi obo hingke tebo tongo 3600 mokhai minus wngthanai C minus bujiga mane motamoti 6টা 7টা hairok tongkhu nahana hingke nahadi khanarogo nahana himtoni hingke abo paithango nai iPhone 10 iPhone 10 hingke aswk hamya mane kaham kwrwita single mobile phunukano iPhone 10 grade C ni tongo hi 7680 taka bini condition naina hadi do display change tei damage mannai abo tan hadi hingke jodi aboni bisingo warranty grade B ni to tongnai grade B na hadi 9200 taka thangkalaiano hingke nini COD soho total 9600 taka thangkalaiano obona hadi 256 GB grade B ni ekdom bukum tutina hari mano grade B rok hingkai biskeda grade B ni obo nang nahari mano tei warranty card nahana hingkai 9200 taka iko warranty card bo tongo 6 month warranty box bo mannai ngi hamono nahadi takhuk saranjai riyang nang jodi 10 hamjakai iko bo nahadi nang tabuk nangno ano message khaidi nini bagui ang order place khainai nini address so koboni phone ni details bo sablе koboni phone ni details bo sayadibo takomdi tamnani nang je sungka hajung kabangma borok sungka jemon tamo Samsung rok sungka Galaxy S23 Ultra bini condition pura kaham singke fresh hingke bonra ang te tam sala tong siba jemon o jaga naidi Samsung Galaxy S20 FE 5G moni condition naidi ikoro heavy scratches BC image blur mane back camera ni blur nai ro sejak stong ama hai কিন্তু না কিউ সিরি পুচক ফ্লো তো না কিউ সিউ নাইদি S20 ko C plus naidi o jaga jemon romdi o jaga moba haino camera ikha broken mannai hamya mannai sijak stong ingi kaham condition ke bono tamni bage te sanaba kaham singke bono te kon sana kwrwi iPhone 12 ni mi ke joto 5G iPhone 10 ro ke 4G ঠিক no 5G hingangka 12 ni simi hingke 10x 10 10R abo jotono 7 jotono 4G ama hai nahana hingkai norok nahari mano hingke khana tei norok nahari mannai hingkai ulo hingkang ang pass paya swngjak tei norok tei nahari manglak jodi nahana hingka order khlaina hingka ang pass painai hingkai pass tong ma paio pass sara chwng kebono order khlaimaya jemon oro Samsung Galaxy F16 kaisa nukha oro khai screen copy swijak tongo tei box mannai o jaga display simi change mannai obo norok nahari mano Samsung Galaxy F16 5660 taka delivery charge soho thangi kalai nini 6100 rok thang kalaina iko iPhone 16 rok tongo hi tamo app ni chungo kroksa app ni bung nothing phone 3 rok tongo hi app ni bung Casify Super Sale pibon norok phone rok simi nai tongmanai norok price khai nugui manglak price naina chung hingkai norok ano aling no share khlaidi norok ano singri mano dara moni price naidi hinai nana hingke norok plus ngaro naidi Realme Narzo 50 Pro rok tongo hi kwbangma condition kwbangma phone tongo do nang nas nahar bai glak aswka phone tong iko 14 plus grade yani 14 Pro hi 38955 টাকা গ্রেড বি নি
pura fresh condition obo only display change S25 bo tongi hi Samsung Galaxy ni naidi bini jotto kaham obo 57,120 টাকা obo 512 GB phiaba nangmo kotal price pain thaka hingkai lakh ni upor thangmamo Google Pixel 9 Pro hi 1,400 টাকা kabangma category to Oppo F29 Pro hi 5G manete kaisa kok dori norok nangkhi nahardi nangya tui kaini kaitam phun tui ta hina bana nangkhi nahardi nangya ka ta nahardi ani kam kai ang nongno phunuknai tamni ke ani business hobo ang ma khlainai iPhone 12 busuk iPhone 12 naidi iPhone 12 grade A tongo hi grade A ni hajing phunuka ang white color ngana fresh condition only camera change khlaijak do tam tatal sanani camera new thepajakha obo grade A ni do 19,390 টাকা thangkalani nabo 20,000 rok hingke iko 18,470 টাকা ama blue color oro khai display paltok jakha camera bo paltok jakha ama haita hingke jodi nung tiksa kom dami na hangka 15,900 টাকা hi gomoni condition bo bahai gomoni condition hingke back camera hingkai blur phainai battery change khlaijak condition asa khamya bo scratch norok nugui mankhana obo like ritoni mani 15,240 টাকা শুধু back panel simi kisa tia terajak jika battery simi change hobo nahari mano hingkai tebo tongo category karon bising nung warranty gana jar nahana hingke warranty gana jar bo tongo warranty gana jar nahana hingke angno phunogri wano iPhone 12 warranty gana jar nahana hingke 6 month warranty or thanai iko 17,841 টাকা hingkai abo khai 64 GB super condition nahana hingkai 21,802 টাকা COD soho thangkalani nabo 22,400 টাকা hairo bujikhada oro kha box mannai kabangma color tongo white purple green black joto price ek nahana hingke super condition no nahari mane long lasting ni bagai ta puro tongo hi 27,670 টাকা grade A ni joto condition kaham sudu box paisa simi krei iPhone 12 Pro hamjak nai rok norok ang jeke phunuko kaham kai norok kubuni channel nai thangnai di norok no kun dina ke phunugla bujikhada 11 hamjak nai bu tongo hi 11 bu 11 nai thani iko te tongo 11,680 টাকা hi condition bo bahai hingkai norok nugui mankhana kha khlaio kaham keno tomung norok jodi order khlaina busung to kai tini ni bisingo no ang je phunukmani bisingo video thangui back khlai thangi naidi hingkai apun rok tamno order khlai mano kabangma tongo jemon Samsung Galaxy S21 FE 8,721 টাকা Samsung jotoi display simi change hoboni ama haite gasukno order khlaina hingkai WhatsApp number jak tongo norok ang bai